Umphakatsi waseBhongweni e-East London wenetisekile ngesincumo semsolwa sekutsi angasafuni kufaka sicelo sebheyili enkantolo yamantji. Lomsolwa loneminyaka lengemashumi lamatsatfu nesikhombisa usolwa ngekugwaza abulale indvodzana yakhe leneminyaka lesitfupha budzala Sinobomi tjwantsi emavikini lamabili landlulile. Sizatfu salokubulawa kwalomntfwana sisengakatiwa kanti kusolakala ukuthi mbanjwana wathatha lomntfwana kugogo wakhe athi uyomhulisa. Impilo yaSinobomi tjwantsi ithethwe kungenasidingo. Lo mfundzi welibanga laka grade R ubhekane lekusasa lelichakatini. Takhamuti iphume ngetinkani kuyovakalisa tikhalo tato enkantolo tiphethe incwadzi yetikhalo lehlikihlwe bantfu labangetulu kwamakhulu lamatsatfu bafuna umsolwa anganiketwa ibheyili. Ekuhlaleni kutensi tata ngangendlela ekutensi ngayo uba ngabe beke wakhutshwa ngebheyili ndiyaqinisekisa nawe wena ukulonda ukuyo into abahlali bebezokuthathela ezandleni umthetho. Lababhikishi bafuna tijezi letimatima kubantfu labahlukumeta abantu labasikati kanye nebantfwana. Asenza uphulo lokuba sifundisa abantwana ngamalungelo wabo ngoba siye safumaniseka ukuba abantwana baxhatshazwa kakhulu kodwa baxhatshazwa kwii-communities kuphela kodwa baxhatshazwa nangabo ii-relatives zabo like ootata babo kunye noomama babo. Baphantsi koxinizelelo olukhulu abantwana loba baxhaphazeke kweli lizwe. Sehlelwe sisehlo esibi kakhulu ukubona umntwana ona 6 years ebulawa ngutata wakhe. Sisehlo engasoze sisilibale esibi kakhulu. Lelicala lihlehliselwe emhla tingemashumi lamabili nakubili enyangeni yeLweti.